Mongwetsi wa Mogala dikgang tsa nako e tse di tlang go yena ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga Borone ha re di simolola a re lebepelo ditlhogo. Setlhopha sa batabogi sa lehatshe leno se tla gore ga mone ga itshokologong eno morago ga go dira BOTSWANA motlotlo hela thata kwa dikgaisanong tsa di-Olimpiki. Balemi ba kwenantle ba tla dirisa motlakase wa marang a letsatsi go inakanya le ditsamaiso tse di sa kgotleleng tikologo ga mmogo tsa metshameko loapi tšhokwe e na le mampudi wa monongwaga wa kgaisano tsa golf tsa bomme. Tumelawetso ke one ra banteng ka lakatšhane ga ke nosi ke na tshepiso sekolo o ranola dikgang tse ka puo ya diatla. Ha re simolola Motwanetso ha re simolola dikgang tse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o reboletse babereki ba lehatshe leno sephatlo sa letsatsi la gompieno go ya go ipela le go amogela setlhopha sa setšhaba se se tswang kwa metshamekong ya di-Olimpiki kwa Paris, France. Go ya ka pego e tswang kwa ofising ya ga Tautona, setšhaba se lalediwa go gorosa batabogi bao ka dipalo tse di kwa godimo kwa lebaleng la setšhaba la metshameko. Go fokotsa mosuke, setšhaba se kopiwa gore bangwe ba tlhamalale kwa lebaleng la setšhaba la metshameko kwa moletlotla wa go amogela batabogi ba o tla bo tshwaretswe teng. Moletlo o tla bo gasiwa mo maranyaneng a internet le kwa dikgotleng mo mahelong a harologaneng. Ka jalo ba ba kwa dikgaolong tse di harologaneng tsa lehatshe leno ba kaya go lebelela tiro e kwa dikgotleng tsa bone. Setlhopha se se solofetse go goroga mono gae kwa Seetebosigo International Airport metsotso e le 25 pele ga nako ya boraro. Setšhaba se rotloediwa go apara mebala ya lehatshe leno go lemoga batabogi bao. Re sa lefa Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go saena tumalano ya kago ya maharatlhatlha motlakase o dirisang marang a letsatsi wa selekanyo sa 100 megawatts ke sesupo sa kgatelopele ya go atolosa ditlhabololo tse di boleng jo bo kwa godimo tse ebile di sa kgotleleng tikologo. Tautona Masisi o buile se kwa Jwaneng ha go saenwa tumalano ya kago ya maharatlhatlha ao a tla agiwang ke kompone ya SETSWANA Green Energy mme a solofetse go wela ngwaga o tlang. Emmanuel Rapua ka dintlha. Lefatshe la BOTSWANA ke lengwe la humileng bobe marang a letsatsi a boleng jo bo kwa godimo mme fela go ise go lekane go beeletsa mo go one go ka hetla motlakase. Fela puso ya tsaya tshwetso ya go itepatepanya le seemo sa ditlamorago tsa phetogo ya loapi ka go hetla motlakase o lekaneng go dirisiwa marang a letsatsi. Today's ceremony is an important opportunity to bear witness to one more critical step of implementing our national energy policy. In this regard, I am delighted this afternoon to be celebrating the signing of the power purchase agreement between Botswana Power Corporation and China Harbour Engineering Company, China International Water and Electric Corporation, and New Energy Consortium for the development, financing, construction, operations and maintenance of a 100 megawatt solar PV plant to be located here in Jwaneng. The China Harbour Engineering Consortium will produce and sell power to Botswana Power Corporation under a 25-year power purchase agreement. The Jwaneng Solar Project, which we are celebrating this afternoon, is one of our 2 utility-scale solar PV projects to be developed by independent power producers as guided by the country's integrated resource plan. Jwaneng is a town that thrives on innovation, resilience, and community spirit. The construction of this solar plant will have a transformative economic empowerment on our communities and pave way for more opportunities. Go solofetswe gore beng ga e ba ungwelwe go le gontsi ka go anywa dikitso le boranyane jo bo maleba mo kagong ya maharatlhatlha a. The power generation from renewable energy will account for 50% of the country's total power capacity. At the same time, there will be more opportunity for further cooperation in new energy sector. China
is willing to share its green energy development experience with Botswana and encourage more Chinese companies to invest in new energy industries here. Your Excellency, your visionary leadership and support is enabling us to make the strides that we are now making today and realizing in our energy transformation journey. My ministry will continue to drive towards the attainment of the renewable energy target, and I can assure you today that I will not miss that target. Puso e ikemiseditse go hetla motlakase wa maranga letsatsi wa bokete jwa 1076 megawatts go dirisiwa mono gaele go rekisetsa mafatshe a sele se se tlotlomatsa tota boleng jwa tiriso ya mohuta wa kgotetso o sa kgotleleng tikologo. Emmanuel Rapua, BTV News, Jwaneng. Mo parlamente wa Molapolle Borwa yo gape le ntona wa ofisi ya Gatautona ka bomorwaeng wa khotse bana le sabe botlhe ba ba tsweletseng ka go ema nokeng a bodiredi jwa sekolo se segolwane sa Kgarisitshele mo maitlamong a bone a go tokafatsa maduo a baithuti. Morwaeng o buile se kwa Molapolle mo moletlong wa dijo tsa maitsiboa o neng o rulagantswe ke boeteledipele le barutabana ba sekolo seo go kokoanya madi a tla dirisiwang go leboga baithuti le barutabana ba ba tla dirang bontle mo ditlhatlhobong tsa monongwaga tsa GCSE. Abigail Samson ka dintlha. Re Morwaeng a re gore sekolo sa Kgarisitshele se tswelele ka go ntsha maduo a mantle. Boeteledipele le barutabana ba sekolo se ba tlhokang le ke monokeng e tsepameng go tsweng maphateng a farologaneng bogolo jang dikgwebo tse di ikemetseng ka nosi. A re sekolo se maduo a sone a na tokafala mo go makatsang mo go fitileng fa ba tla tsaya maemo a boraro mo ditlhatlhobong tsa BGCSE morago gore ba tseye maemo a bosome le borataro ka ngwaga 2022. Ga se gore re tlile go jahela nya re tlile go ja mo go na le maikelo mme go na le sengwe se sentle se rona le ba Kgarisitshele se sentle se leng gore gompieno motho wa rona o ka biwa ka sone selo se ra se lebogela mme mma ke boboni le rona barutabana ba Kgarisitshele lona ba ileng gore di thusa sekolo se sa Kgarisitshele ke ka le rotloetsa gore tswellang le rotloetse sekolo sa Kgarisitshele ka gore ga le latlhe madi a lona. Se buisa tota sa letsatsi re Auba ke banamile le ena a kgola boeteledipele jwa sekolo se mo go lemogeng botlhokwa ja go kopana le maphata le dikgwebo go kgothatsa baithuti go tsaya dithuto tsa bone tsia gore ba ikagele bokamoso jo bo atlegileng. All of us who are gathered here demonstrate the fact that we have a quest for excellence. So this must be encouraged. We must find it within ourselves. Rotlhe ba re lemfa re supa gore mo letong la go ntsha maduo a mantle re tshwanetse ra rotloetsa meletlo ya mofuta o ka gore thotloetse ga se ya madi fela e boloka bokamoso jwa bana ba rona ga mmogo le lefatshe. But also investments in the future of our children and that of our country. E dira gore re nne le maitlamo a tseneletseng a re sengwe ngwa gao ra se dira re Kgarisitshele gore motho a lebelele a tswe pelo a re se batsadi ba se kgobokanetseng ha tsatsi leno ke a go sela sengwe mo go sone re itse gore ga boleletse pelo a gagwe jalo wa go bereka thata mo tlelaseng ya gagwe. Mo parlamente Morwaeng a re o tla bela dikolo tse di kgolene tsa kgaolo ya gagwe diprintara le maiteko a go supa gore puso e ikemiseditse go tlhabolola seemo sa thuto go ntsha maduo a a nametsang. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Makastrata ya mogolwane kwa Francistown Megame Moketsi wa amogetse kopo ya babusekisi gore mmelaelwa mo polaong ya bana ba bararo kwa Tatisiden re boikanyo France a tswela emetse tsheko a le mo kgolegelong gona ya babusekisi sebaka sa go konatela ditlhomiso tsa bone. Fantsha mabaka a go emanokeng kopo ya bone mosekisi wa puso Dikgang a re mo nakong eno ba kgonne go wetsa mekwalo ya basupi ba neng ba le teng ka letsatsi la tiragalo eo. O tlhalositse fa go saletse kwa morago maduo a ditlhatlhobo tsa didirisiwa tse go belaelwang mosekisiwa a di dirisitse go bolaya bana bao ka di santse di tlhatlhojwa ke baitsanape. Dikgang a re batla potlakela go wetsa ditlhotlhomiso tsa bone.
melaelwa France ga ka kopa go emela tsheko a le kwa ntle ha neilwe sebaka seo Makastrata ga Memoketsi o beile kgwedi eno e le 27 gore melaelwa a itshupe gape le ga lekgotla go tla go utlwa gore ditlhotlhomiso di tsamaya kae melaelwa France o lebisitswe melato e le meraro ya polao ya bana ba gagwe kgwedi e hitileng e le 17 kwa kgotleng ya Mmoroso kwa Tatiside mo godimo ga mo melaelwa France o lebisitswe molato wa go gobatsa mmagwe ba ganetse France ka go motlhaba ka thipa e ntse e le gone ka letsatsi leo kwa Tatiside ha re tswala dikgang tse wetso morulaganyi wa lenaneo la Ipelegeng mo kgaolong ya Borwa re Solomon Maniki wa khotse dialogane tsa lenaneo le di le 22 ba tlhalosang e le sekao mo go bao ba bantseng ba na le dipelaelo ka lenaneo la Ipelegeng gore le ka ba tswela mosola re Maniki o ile se mo moletlong wa kaloso ya dialogane tsa lenaneo leo kwa Moshopa Bosheng ke se go fetse makwinja ka dintlha Re Maniki ha re dialogane tse ke tsone tsa ntlha ka fa tlase ga lenaneo la Ipelegeng mo kgaolong ya Moshopa. Dialogane tse go tlhalosiwa fa dialoga mo dithutong di ka nna supa tse di neng di rutiwa ka fa tlase ga lenaneo le ka maiteko a go ntsha dikitso tse di ka ba thusang go tlhabolola matshelo a bone le go thamela batswana ditiro. Thulaganyo e ne le go leka gona go tlhabolola Ipelegeng ya rona e re itseng e leng gore ga ra e tswala le yone e ntse e teng go di ya go tsamaya di ba pia me ano ye ISDC ke yone era ka ile isi mo phabele kganya gore kana gompieno ba rona la tswe di ka gotse ga di a rua ke bale ba baneng ba tswa ko University of Botswana kana ba tswa Polytechnic kana ba tswa kae le kae kana ba tswa kae bo go brigade kana kae ya hilo yala ke bora male go ba ile gore ra contract ona wina project aba go batsa be ba stena hela ya ka lona sentsia ya no yone ka mogwa yone ke thuto e leng gore o rutwa ka diatla mme o ntse o dira dialogane tse di tlhalositse fa di itumela lenaneo ka jana le ba file sebaka sa go nna le maitemogelo a ka ba thusang go tlhabolola matshelo a bone re dumela gore re hetotse megopolo a rona re hetotse ditlhaloganyo tsa rona re leka ka bojotlhe go rutuntsha ba bangwe ba ileng gore ga ba sante ba saletse go morago ka gore jaaka go sa tswa go buiwa tsatsi la gompie kwa ha le tlhaba o tsontse gore o wa akanya botoka go na le tsatsi la maabane go tla tswela ke gore bana ke ba gaetso ba ke bone matlhagola tsela rona mo Moshopa district a re ba supporting a re ba head projects le bone a ba ipope ba ire di company ba tender le council ga ba hiwe di project ke le khotatseng le rona district council gore le se ka la tsena mo Ipelegeng ka e ka re la tshaba any project is doable ka Ipelegeng mo go tse dingwe khansele ya Moshopa e ribolotse sekano se sešwa sa letshola khansele ya kgaolo eo sejaanong se rurifatsang gore khansele eo e ikemetse ka nosi morago ga go tlhatlosiwa maemo go nna khansele e ikemetseng ka nosi ka ngwaga wa 2023 ke se go fetse makwinja BTV News Moshopa mogolwane wa dikitso ditlhalotsano le maranyane kwa lekaneng la Botswana Vaccine Institute re kgomotso mantu a re dipalo tsa bomme ba ba mo mohameng o di kwa tlase ebile di gola ka bonya ke ka mo ba bonyeng go le botlhokwa go tla ka ditsena tsa go oketsa dipalo tsa bomme ba ba kgatlhegela mohama o re mantu buile se kwa moletlong wa tsa maranyane kwa Liswane JSS kwa Kachigao kitso temane e re ka lephata la dithuto le simodise lenaneo la outcome based education tiriso ya maranyane ke nngwe ye tla thusang gore maiteko ao a atlege go tlhalosiwa fa baithuti ba tshwanetse ba tlhabola ditsela tsa go dira dilo ka ditsela tse di farologaneng ba santse ba gatloga ka seo se ka ba thusa go tlhabola dikakanyo tsa bone fa go tsena mo mohameng o sekolo sa Leswane 1 se tsaya maduo a fagare bogolo jang mo dipalong le maranyane ka jalo se se tlama baithuti go ema ka dinao go fetola maduo a ka thotloetso le ke monokeng e tswang kwa makalaneng a farologaneng show our commitment as BVA to science and maths and even engineering. We have adopted other CJSs or community junior secondary schools like Mogale and Liswane. Re na le maitlamo a go thusa dikolo ka bontsi ka go ba ema nokeng le go ba abela dimpho tse di tla ba tiisang mmoko go bereka thata mo dithutong tsa bone bogolo jang mo dithutong tsa dipalo le maranyane. Research
and academic learning institutions in Botswana and outside the country. For example, we have partnered with the Botswana International University of Science and Technology, BUST, where we identify a student who performs well in science and engineering and offer them a one-year internship. Dithuso tsa dikitso le dimpotse go tlhalosiwa fa di tla thusa thata mo go ntsheng baithuti ba tlhwatlhwa. The inquiring mind, a gateway to creativity and innovation. This theme suggests that our students and learners, as well as stakeholders, should embrace and have. Baithuti ba tshwanetse go nna le ditlhaloganyo tse di tiileng go fetola ka fa ntseng ba dira dilo ka teng mme ebile go hapegile. Ba tshwanetse go aga ditlhaloganyo tse di nnang di eletsa go rutega le go tlhatlhelwa dikitso le maele a farologaneng. From identifying and solving problems in new ways. An inquiring mind should be able to recognize problems and explore various ways to address them. I would like to thank all the stakeholders from different dignitaries. Ke lebogela botlhe ba ba re emeng nokeng mo letsatsing lena le mo thutong tsa rona ka kakaretso. Mme segolobogolo ke batla go leboga lekalana la BVI go menagane go sa ipone tsapa mo gore abeleng dimpho le madi a tsileng go tlhabolola di tsa botlhokwa mo sekolong sa rona. Enriching and fulfilling your dreams. We will make sure that we study hard. Barutabana le baithuti jaanong ba tshwanetse go ga mmogo go netefatsa gore sekolo sa Leswane se dira bontle go baya kgaolo ya tšhobo mo maemong a gaisang thata go ba phadisanya le dikgaolo tse dingwe. Kitso Temane, Botswana Television, ka Chicago. Abalimi ba akwelantle kwa dipolaseng tsa Talana kwa kgaolong ya Bobirwa ba kgoletswe maiteko a bona go dirisa maranyane a sireletsang kgotsa ba balang tikologo mo go tlhabololeng ditsela tsa temo ya bone. Bosheng polase eo ene a simodisa semmuso ka go ya motlakase wa marang a letsatsi o tla dirisiwang mo katolosong ya polase eo ya diekere tse di fetang 200. Kago eo e tla ntsha motlakase wa selekanyo sa 1 megawatt ka letsatsi. Mamusisiska ka dintlha. Plasi ya Kwanantle e selekanyo sa 1,802 hectares, mme simolotswe ka ngwaga wa 1974 mo Thule Block. Gone fa go dirisitswe madi a fetang 70 million pula go e tlhabolola le didirisiwa tsa yone, mme go supagala fa e tsweletse sentle e bile e tshwarelela mo dikgwetlhong tsa phetogo ya loapi. Lenaneo le lešwa le le sa tswang go simolodisiwa semmuso la kgokelo ya motakase wa marang a letsatsi la 27 million pula le tla dirisiwa mo ditirong tsa plasi tsa letsatsi le letsatsi. Go sologetse gore maranyane a hokotse dituelo tsa motakase wa BPC le gone go rotloetsa tshireletso ya tikologo jaaka le maiteko a mafatshe go lwantsha phetogo ya loapi. Investment in areas such as agriculture infrastructure development. Gore mohama wa temothuo ya sešwa e tlhabolotsweng e kgonagale ke gore go nne le thotloetso e tsepameng mo makalaneng a adimisang madi ke ka mong ke rotloetsa makalana otlhe a madi go nna le seabe mo go tlhabololeng lefatshe la rona. Sector to be committed to the development and advancement of our country. Makalana ikemetseng ka nosi ga a salela kwa morago mo go rotloetseng maranyane a sešwa le ditlhabololo tsa sennalaruri. This project lenaneo le la go gokella motakase wa marang a letsatsi le neela bokao jwa gore go a kgonagala go dirisa mehuta o mo kgolong ya temothuo ya sennalaruri. To create sustainable future. This new katoloso e ya dihekere tse di 260 e tla bong e dirisa motakase wa marang a letsatsi e supa bokgoni jwa gore lefatshe leno le ka ikaega ka motakase yo le gone gore makalana a beeletse mo gone ka tlhoafalo. Cross Botswana. Katoloso e ya 264 hectares yo ketsa selekanyo sa dijo tse di ntshiwang mo polasing e tse leng gore di jisa lefatshe leno le gone go tokafatsa matshelo a babereki ba yone. In that regard, Kwanantle has started. Really, Kwanantle farmers re simotse lenaneo la go rutuntsha babereki ba rona dikitso tse di farologaneng. Mo nakong eno go na le ba ba kwa buang fa ba bangwe ba ile go ithuta dikitso tsa itshireletso le botsogo hela jalo. Doing safety, health, and all of that. Polasi ya Kwanantle e ntsha dijo tsa selekanyo sa 575 hectares ngwaga le ngwaga, mme ebile na le dithoto tsa madi a fetang 60 million pula e thapile batho ba le 105. Mamusi Siska, BTV News, Talana Farms. Ha
ha re le ba wetso jaanong tsa mahatsa a sele tautona wa lehatsi la Uganda re Yoweri Museveni o laetse gore go dira ditlhotlhomiso tse di tseneletseng ka ga go gosomana ga lehatshe mo lefelong le go latlhelwa matlakala mo go lone mo tiragalong e gapileng matshelo a batho ba ka tshwara 24. Tiragalo eo e diragetse kwa toropong ya Kampala ka la botlhano baeteledipele ba toropo eo ba tlhalositse fa letsholo la go batla batho ba bangwe ba iseng ba bone le tsweletse go gosomana mo ga lehatshe go belaelwa go bakilwe ke dipula tse di mashetla tse di fitlhetseng matlakala a sa bewa sentle ha latlhelwang teng ka gore yalo e bele ha ke sutetse Edwin Mashakgomo ka tsa metshameko. Motho madume dumela iseta tshiphuthulotse diphukaletse tshipailela madume go lona ka lerato tsere a re gate re gatoga fa ya pele gatileng teng ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsonetsare ele tsela nngwe ya go rotloetsa go itshepa le go nna matlhagatlhaga mo metshamekong mo dikolong Budungwane le sole wa mokgatlho wa Gift of Chess wa abetse dikolo tsa kgaolo ya Shakawe di dirisiwa tsa motshameko wa chess di le 55 ka mafelo a beke di dirisiwa tseo di solofetse go ya go thusa baithuti go tsepamisa megopolo mo go se ba se dirang mo dithutong tsa bone le botshelo ka kakaretso Tiny Tsukudu o dilagantse pego e latelang. Di dirisiwa tsa motshameko wa chess go solofetse gore di ribolle bo rramaboko le bo mmamaboko ba motshameko wo go tswa ko moding sele se se ka thusang go jala peo ya one mo kgaolong ya Okavango. The main purpose of this event is actually to plant a seed of hope. Re le batshameki ba pele ba Okavango chess mono wa letsatsi le ke go jala peo ya tsholofelo mo bananeng ba Okavango. Re batla go bona banana ba kgaolo e ba gola mo motshamekong wa chess. And what we want to see our youngsters in this region growing big in terms of chess. Dikolo ke go go moding wa development, so with that it's already hari le dikolo ra just peo mo the right ground. Go go gore diplara di simola go buma from this very schools kana your junior schools your primary schools ba go di mo ko di scenario. Baruta bana ba itetse le go fi mpho e ya go Gift of Chess. Tsa gore go botlhokwa hela thata gore re be re receive this chess boards because it's going to improve the critical thinking, learning skills, mathematical skills tsa bana ba rona ko sekolong sa rona, which is very important for us as a school in general. Re le Shakawe Junior re itumeletse mpho ena e re netseng because re ntse re shotela ke equipment me chess club ya rona ne ntse operate but equipment ya rona ne seo so mpho e re netseng ke tsela gore e tla tsweledisa go ntse re emete moletlo wa go abiwa ga di dirisiwa tsa chess o ne wa garela ka motshameko wa chess o fentsweng ke Opelo Maswabi wa sekolo se se golwane sa Shakawe go ikgapela 500 pula le sejana. Tiny Tsukudu, BTV Sport, Shakawe. Mo go tsa golf lwa Pichokwe ke ne mofenyi wa kgaisano ya Botswana Ladies Open e neng e rulagantswe ke lekgotla la Botswana Ladies Golf Union ka mafelo a beke mono ga borone. Chokwe o boetse gae ka moputso wa 10,000 pula le sejana. Mahatha Anku a itsewe ke moegami ka go molelekwa. Le fa Chokwe a simolotse kgaisano bokoa mo letsatsi la ntlha a kgotsa di-stroke di le 11 mo letsatsi la bobedi a ta a itsolopantse a kgodisa di le 76 pele a wetsa kgaisano ka go kgodisa di-stroke di le 22 go fenya kgaisano ka kakaretso ka di-stroke di le 249 ka average ya 12 mo malatsing a mararo go boela gae ka sejana le 10,000 pula. Chokwe a sala morago ke morwarragwe Maru Chokwe yo o feditseng kgaisano ka di-stroke le 252 fa Tudietso o nyadile ena gapile a boraro ka di 254. I'm shocked because the first day I played so bad. I didn't think I'd even become like top 5. Ke ne ke sa solofela gore ke ka gapa maemo a ntlha ka gore ga ke a simolola kgaisano sente mme ke ne ka tokafatsa tshameko ya me mo letsatsing la bobedi setse le se se raya go le gontsi se ya go dira batsadi ba me mototo. He wants this a lot, so for this I'm sure he's very happy and very proud, and also yeah.
karolo ya junior girls e phamotswe ke Boipelo o nyadile morago go kokoanya di-stroke le 212 maletsing a mararo o gone Molefi o fentsa karolo ya B division ka di-stroke le 78 maletsing a mabedi fa Stella Feldman a fentse ya A division. My performance wasn't so bad, but I could say it wasn't my best. I had a little... Tshameka ya me e ne e siame le fa ke sa dira jaaka ke ne ke solofetse ka gore ke ne le tshogo mo letsatsing la ntlha mme ka tokafala mo go LABOBEDI mme ka kgona go fitlhelela maikaelelo a me. And that my strategy and my goals were on point. It means a lot to me because this was one. Ke mototo ka phitlhelelo ya me ke kgaisano ya ntlha e go godimo e ke e tshamekile mo pakeng eno mme ke bona ke tokafatsa thata fa ke lebile kgaisano e fetileng mme ke dumela fa nka tshameka botoka thata go feta. Go ya ka barulaganyi kgaisano e supile kgolo mo godimo ga mo e fitlheletse maikaelelo a yone. Tournament ya rona e tsamaile sente thata in terms of kgaisano ya rona e tsamaile sente sengwe le sengwe se re ne re se rulagantse se tsamaile ka lenaneo. Ke itumela gore kgaisano ya monongwaga e nnile le kgolo fa ke e tshwantshanya le ya ngwagola. Re nnile le karolo ya batshameki ba e leng gone ba santseng ba fathoga ga mmogo le palo ya batshameki e ne e nametsa mme seo se supa kgolo e ntsi thata ya kgaisano. the A and B competition e bitswang triangular, but for the fact that this one in Elinosi hell, I'm happy about the attendance, which is around 90 participants. For the first time this year we had our beginners. We have a very good team that is training go Blue Tree under the coach Yaga Mpokilusuang, who is the overall coach who are no place to Monica RNA to take care of the development more. Kgaisano ya Botswana Ladies Open e tshogetswa ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Phatwe e ne tsene ke batshameki ba mafatshe a Botswana, Kenya, Zimbabwe, Malawi, Namibia le Zambia. Kagiso Mmolelekwa, PTV Sport, Gaborone. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Cycling Association Kagiso Potongwane o go tlhile bagwebi go rotloetsa motshameko wa mabelo a dibaesekele ka seo se ka ba thusa go godisa go ya pele fa a bua kwa kgaisanong ya BCA Individual Time Trial National Championships tse di neng di tshwaretswe kwa Rasesa ka mafelo a beke. Potongwane o tlhalositse fa madi ao a ka ba thusa gore ba kgone go atswa batshameki ka nako ya dikgaisano tsa selebego se ka ele tsone di tota tse ba di dirisang gore ba kokoanye dintlha. Mothoetso Moroka o sita ka pula tshegofatso malepa o rulagantse pegwe. Potongwane o tlhalositse fa le tlhoka la madi e le lengwe la dikgwetlho tse di bakang gore go nne le dipalo tse di butsana mo kgaisanong tsa bone e re le mororo ba weditse lenaneo la bone la metshameko ya ngwaga. National tse ke tsa boraro tsa rona mo ngwageng ne rena tse dingwe tse pedi so go tle tona ne le ya funding mo ile gore ya ke kgaisanyo ya boraro e tshegetsa monongwaga re ne re sena madi a dikatso tsa bafenyi mo kgaisanong e mme re tsweletse ka go batla barutwetse ba dikgaisanyo tsa selebegose. We didn't have that because funding is still a problem for us. Re batla di sponsor, we have some sponsors helping us but it's still not enough. Lekgotla la Botswana Cycling Association le solofetse go tshegetsa putlego ya ngwaga le ngwaga kgwedi e tlang go ka taka tlharabollo e ka busetsang serumo sa motshameko o. Mo nakong eno ditlhopha tsa lekgotla leo di dira gotlhe mo di ka go kgonang go ngwakela batshameki ba ba botlana mo motshamekong o ka mananeo a tlhabololo motshameko go tswa ko moding. Say going forward we want to develop a strategy for the association. So how to develop that strategy re lebelele gone gore me in terms of youth development what can we do as the association to try and help it. Me with the little funds that we have go yempele ra go dira mananeo a go tlhabolola motshameko ko moding e ya go akaretsa go batla bana ba ba na le kgatlhego mo motshamekong wa mabelo a dibaesekele. Mo tshwana le motshudana and just call bana ela and then we take them through the drills the basics that we know and see gore potential e ha kae then we can focus mo baneng bao. E re ka Motswana re se tshwara ke ntja pedi ga se thata batsadi ba go tlile go ema bana ba bone nokeng le go ba ngwakela mo motshamekong ka dipalo tse di kwa godimo ka ba ka roba go le gontsi mo go yone. Tsegofatso malepa PTV Sports Rasesa. Lekgotla la Botswana Tennis Association le tlhotse kana le letse le simolodisitse kgaisano ya International Tennis Federation J30. Kgaisano e ke ya basimane le basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le boroba bobedi mme di tota e tla tshamekiwa beke tse pedi mono Gaborone kwa mabaleng a Notwane. Mothoetso Setswana sa re dinama di ya dipitseng ka dire. Trefilo le kore. Mokamedi wa kgaisano e Matshidiso Malope a re kgaisano e o kileng batshameki go tswa kutlong tsene tsa lefatshe e tla thusa batshameki go ka tlhabolola maemo a bone mo lefatsheng ka bophara.
yo ke le bana ba le bantsinyana go tswa all over Southern Africa e be go nna le ba bangwe ba ba tswang ko bo Serbia rena ba ba tswang India le ba ba tswang ko bo Russia le bo Great Britain. Tournament ja ka utlwa leina la ne la J30 tournament ha ba tshameki tšhono ya go ikgapela di points di le 30 gore ba kgone go diada mo cumulative points tsa bone so that ba tle ba kgone go improve di ranking tsa bone. O motshamekong wa pula mo dibogono o tlola ditlhase motshameki wa mono ga e ragile dira tsa gae o fapilwe ke Christian Smith wa Africa Borwa mo seteng tse 2 ka 6-1 le 6-3. Challenge was he was changing his game style a lot, differing, playing with variation. I had to start changing tactics. Ke sokoditswe ke ka haneng a tshameka ka teng. Ke lekile ka bojotlhe go ipaya mo seemong sa go fenya mme ga pala. Ke ithutile gore ke tshwanetse go dira ka bojotlhe go sa kgathalese gore ke tshameka le mang. I've learned that whoever you're playing, you gotta fight, try your best, change tactics and the first set was pretty fast. The balls were still a bit newer. They were not bouncing as high. Second set, they were bouncing a bit higher. He was making more balls. He made it a bit more tough on me. We played. Sate ya ntlha ene le bofefo thata. Mme mo seteng ya bobedi seemo sa nna botoka. O sokotse go ela sentle mo motshamekong. Mme fela o tshamekile sentle. I think the first set he struggled to find his rhythm. He was missing a lot, but the second set he definitely got it. He figured out the game plan. He started hitting higher balls to my backhand and it worked for him. So yes, he played well. Mo metshamekong e mengwe, Dian van der Venter wa Africa Borwa fenze Muchengeti Mazungu wa Zimbabwe ka 6-love. Kulani Shipalana wa Africa Borwa fenya Israel Dawi wa Namibia ka 6-4 le 6-3. Kuan Western go tswa Africa Borwa a fenya Asha Simbarash wa Zimbabwe ka 6-1 le 6-4. Fa Alexander Ristov wa Africa Borwa ana a fengwa ke Joshua Ashton wa Great Britain ka 4-6, 6-2 le 7-5. Khaisano e tswelela go ya kwa legato la bobedi mo letsatsing la ka moso. Batshameki ba mogae ba ba kgapetsweng thoko ba tla tsweledisa maiteko mo metshamekong ya di-doubles. Re filwe lekore BTV Sport Gaborone. Motho morakana mosha ga ola le nageng tsa nako ya bongwe mo Botswana Connect re di ba khutlo gone fa tla ke le boga jalo mo re tshepiso sekolo o neng a rarolwa jalo ka puo ya diatla tšimasha kgomo tswa thobeng le phepa o ne ra banthengela ka tšhane o malalala o tswe go ta go ritela jalo tsa tsatsi la bobedi tsa Botswana Connect matlhoma bonana ga se matlhokana o ra bobedi tla be re ntse re le mmogo go tsweledisa jalo go ipelela jalo setlhopha sa rona sa ka go tsetswang ka lo ka metshamekong ya di Olympic tso tsotlhe tla be di go saletse morago go simola jalo ka go airport go fitlhela jalo ka go the National Stadium na le rona. Over the past 5 years, Botswana has seen a long stretch of water infrastructural development spreading across the landscape of the country. These developments are aimed at addressing water supply across Botswana. Government took a deliberate decision to place access to potable drinking water at the core of its planning. Water is being